Urubanza rw'abaofisiye ba RDF, RCS n'abasivili bashinjwa muri dosiye ya APRFC rwashyizwe mu muhezo. Urukiko rwa gisirikare rwa Nyamirambo kuri wa 13 Kanama 2025 rwatangiye kuburanisha abantu 28 barimo abaofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS n'abasivili bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege hakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Ibi byaha bifitanye isano n'urugendo APRFC yagiriye mu Misiri muri Nzeri 2024 ubwo yari igiye gukina na Pyramide FC mu irushanwa rya CAF Champions League. Yari yaherekejwe n'abarimo abanyamakuru ba siporo. Abari kuburanishwa barimo umuvugizi wa RCS, CSP Hilary Sengabo na CSP Olive Mukantabana nawe ukorera uru rwego. Abasirikare batatu barimo Kapiteni Penina Mutoni na Kapiteni Penina Umurungi. Abasivili bari kuburanishwa muri uru rubanza harimo umunyamakuru Ndayishimiye Rigani uzwi nka Rugaju, Ishimwe Richard na Mucyo Anita Biganiro wahoze muri uyu mwuga ndetse n'umufana wa APRFC Murisha Frank uzwi nka Jangwan. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bubashinja ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe. Kapiteni Mutoni yoherejwe kwa muganga. Umwunganizi wa Kapiteni Mutoni yavuze ko umukiriya we atiteguye kuburana kubera ko ikirego cy'ubushinjacyaha yakibonye saa 2 z'ijoro naho umunyamategeko we akibona mu gitondo kuri wa 13 Kanama, bityo ko batabonye umwanya uhagije wo gutegura urubanza. Indi mpamvu Kapiteni Mutoni yatanze ni yuko atwite ku buryo nta mbaraga afite, cyane ko uyu munsi yagombaga kujya kwa muganga. Ubushinjacyaha bwavuze ko kapiteni afite ikibazo bitabuza abagenzi be 27 baregwa kuburana. Bwasabye ko uyu musirikare we yahabwa ikindi gihe cyo kuburana. Bunganira Kapiteni Mutoni yavuze ko ubushinjacyaha bwareze aba bantu bose muri dosiye imwe, bityo ko urubanza rw'umukiriya we rudashobora gutandukanywa n'urw'abandi. Uyu munyamategeko yakomeje avuga ko umukiriya we afite ikibazo cy'ubuzima gikomeye kuko afungiwe mu minsi ishize yaguye hasi kubera ikibazo cy'amaraso make. Maître Bambe Jean Paul wunganira Nemeye Olivier umwe mu baregwa yavuze ko iburanisha rikwiye gukomeza nubwo Kapiteni Mutoni yatanze inzitizi. Yavuze ko niba uyu musirikare atiteguye kuburana abandi biteguye kuburana. Uyu munyamategeko yasobanuye ko umukiriya we afite ubukwe tariki ya 16 Kanama ariko atasaba kutaburanishwa. Yaboneyeho gusaba ko umukiriya we yaburana adafunzwe. Nyuma y'isuzuma urukiko rwahaye ishingiro inzitizi yo kuba Kapiteni Mutoni atwite rutegeka ko ahita ajyanwa kwa muganga akazaburanya akazasubira kuburana tariki ya 18 Kanama. Rwategetse ko iburanisha ku bandi 27 bari muri iyi dosiye rikomeza. Nyuma y'ibyo urubanza rwahise rushyirwa mu muhezo. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bushinja CSP Sengabo, CSP Mukantabana na Kapiteni Umurungi kuba ibyitso ku cyaha cyo guha inyandiko abo zitagenewe no ku cyaha cyo gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Rwavuze ko abandi bashinjwa ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu kwakira inyandiko utemerewe, ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe, ubufatanyacyaha mu gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza ruburanishwa mu muhezo mu rwego rwo kwirinda ko ibyavugirwa mu ruhame byabangamira umutekano n'imico mboneragihugu. Bwagize buti ibyo baregwa bifitanye isano na Minisiteri y'Ingabo kandi nta buryo watandukanya Minisiteri y'Ingabo n'umutekano w'igihugu. Abunganira abaregwa basabye ko urubanza rubera mu ruhame, byaba ngombwa ku ngingo zireba abasirikare bakurikiranywe zikaburanirwa mu muhezo. Bavuze ko urubanza rudakwiye kujya mu muhezo kuko ntacyo bibangamiyeho umutekano, ahubwo rureba abanyarwanda kuko ikiburanwa ari umutungo w'igihugu cyabo. Urukiko rwanzuye ko urubanza rubera mu muhezo kuko rufite aho ruhuriye n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Abarwitabiriye batari ababuranyi bahise basohoka mbere y'uko urubanza rukomeza.